आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाबसान काटारियाया दिनै राजधानी एक्सप्रेसजों गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव आगान होफैदों। फुंबिलि समाव क'क्राझार रेल स्टेशनाव आगान होफैनानै जिल्लानि माखासे गोजौ मावख'गिरिफोरजों सावरायगोन, लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोरखौ नायगिदिंनाय जागोन होनना रायजो बेंगिरि बिथाङा फोरमायो। क्या पर्पस दोनों है। यहाँ क्या डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के साथ भी एक चर्चा है, लाभार्थी हैं उनसे भी चर्चा है, और ये जो अपनी काउंसिल है इस काउंसिल के काम के बारे में भी उनके सारे जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और इस काम को और आगे कैसे बढ़ाएं वो और हम दोनों मिलकर प्रयास करें। कहीं आप परिदर्शन करेंगे, इंस्टीट्यूशन परिदर्शन करेंगे आप? क्या करिए बोला? कोई संस्था में जाएगा, कोई विजिट करेगा, कहीं मेडिकल? हाँ, मेडिकल कॉलेज और बाकी कुछ विजिट करेंगे। गुबुन फारसेथिं रायजो बेंगिरिया गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव दावबायफैनायनि सायाव मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायो। जिला अलरेडी गल, बाक्सा जिला गल और मानाह अभयारण्यतेও अलरेडी চাই আহিছে। মই যিমান দূৰ জানো কোকৰাঝাৰত থাকি তেওঁ ধুবুৰী যাব আৰু পৰাপক্ষত যিটো ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা শুনিছোঁ মই নাজানো তেওঁৰ চিডিউল কিমান, আৰু কাউন্সিলৰ ফাংচনিঙৰ ওপৰত তেওঁ যিহেতু কাউন্সিলৰ হেড, কনষ্টিটিউচনেল হেড অফ দি কাউন্সিল, তেওঁ ৰিভিউ ল'ব আৰু যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁ যাব তাত বিশেষকৈ যিটো এটা ফ্লেগশ্বিপ মিছন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ জল জীৱন মিছনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই PMAY আৰু অন্যান্য ফ্লেগশ্বিপ মিছনৰ ওপৰত ৰিভিউ লয়। গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া যথেষ্ট লাৰ্নেড মানুহ, তেওঁ আগত মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু পলিটিকেলি বহুত বছৰ কাম কৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা আৰু মিনিষ্টাৰ হিচাপেও কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে। তেওঁ দিগদৰ্শন আমাৰ BTC এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। মানুহ হিচাপে তেওঁ খুব খোলা মেলা মনৰ মানুহ আৰু চিম্পলিচিটি মুৰব্বী আৰু বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিটো ৰিভিউ ল'ব বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাউন্সিলত, বিশেষকৈ চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড ফ্লেগশ্বিপ মিছনবিলাক ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছেনে নাই, PMAY কিমান দিলে, জল জীৱন মিছন কিমান সফল হৈছে, এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান সফল হৈছে, এই ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ সমস্যা আৰু হেল্থ ছেক্টৰটো তেওঁ বহুত চায়। মই এবাৰ লগ পালোঁ তেখেতক, আৰু অভয়াৰণ্যৰ ওপৰত তেওঁৰ এটা স্পেচিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট আছে। মানাহ আৰু ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কটো হয়তো তেওঁ বিশেষভাৱে এটা ৰিভিউ ল'ব, আৰু তেখেতে ইয়াত অহাটো যথেষ্ট ভাল। আৰু BTC এৰিয়াত কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, যেনেকৈ গভৰ্ণৰৰ বহুত ডাঙৰ ৰল থাকে, তো এইবিলাক আজি অৱগত কৰা হ'ব। আৰু তেখেতক সেইকাৰণে মই কোকৰাঝাৰৰে বাসিন্দা হয়, যদিও মই বাক্সা চাপাগুৰিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছোঁ, ইয়াত মই আছিলোঁ বুলি তেখেতক স্বাগতম জনাবলৈ মই আহিছোঁ। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु SI निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर'थेरापिस्ट, बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव। बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सciatica जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'लाबायनो फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय, आङो मोजां थाबायनो हाबाय।